sampai tuh. Ya, oke guys, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Anak TV. Pilih sebadong waktu penduan pentalur raka rasulah maina siaran langsung dari Susito tuh Tongkonan Balabatu TP Tinoring sangka tongkonan ta pagaw kalat tuh tadi kami malam berdoa nama saya bang ayaman dari ke mangka di si pasadia tuh rombongan yang umay may barang pagkisat tuh nah bentama sampai nanti mai ketongkonan. Ada pos di depan sana ada Pak Jarem. Oke, kita langsung saja. Ya, tiro itu atau itu tabe yang napurasya mo tu barang domay lah di pertama tu rombongan jong may. Ada Aleko di sana. Lokasi dulu. Umbag itu tunong kambiin na to tedongo bunga tua pas ya bunga tapi iyo jadi igara di payung emak keluar ng ya bantu ite aku ada popeng kaloy madomi ta patama itu rombongan jong may. Oh, nata ada itu rana lakian. Pagi men, Merry Christmas. Oke, jadi Setiawan, Merry Christmas tuh. Oke, dapur umum dulu. Lihat persiapan ibu-ibu. Pagi juga, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Minum dulu. Yuk, oke.
Nah, kesibukan ini di Bon, Iwan. dapur umum. Di ingin niya Teo. Enak pemerinding na rutin. Era. Ala mati. Pasukan merah. Merah. Halo, selamat pagi. Pagi. Maxi, LP. Pasti tenta Maxi. Awas kamera. Bikin kue. Yo, marasan di pasaka temai apalata pasiturusan di temai rombongan la ku sabut modolo tu rombongan la sadia namalir kotok babangan sanksi turusan santiang kerana keluarga insinyur JR Pasorong Tinoring siapa mak nanopa Wamena senene Arni domai bulu kumba senene Rupang Padang Pangroreang senene Betu Parata Kepe senene Leon Tinoring keluarga almarhum Mambek Bubun Rera Bapak Kesia Jayapura Papua keluarga almarhum Nenek Ega Boyo Tinoring si Nenek Gusti Domai Sikolong Bapak Rendi Yomai Wamena Mama Rini Padenden si Nenek Farel Nonok keluarga almarhum Nenek Ipon Buka Kepe si Nenek Maya Parata Kepe Bapak Farel Selamat Yomai Kalebu jam berapa? Mulai Bapak Alin Yomai Nabire mungkin sementara. keluarga almarhum Mambek Bunga tangati keluarga Bapak Gusti tangati keluarga almarhum Nenek Dela BTP Makassar keluarga Mamak Dela BTP Makassar Mamak Nopa Wamena. Jalan Kuning Surabaya. Wah, sudah sebentar abadong di atas ini. Rombongan Bapak Tabi Batu Tabi Langit KP kilometer 7 dari adu kabato ku rombongan lah sadia tamate katongkonan jadi yana kena sama tamak duluanan yong siamintu tu lana si turusan nate rombongan ta pasak tak diong mai belana sadia nasang siama te mai rarabuku. Oh, nata ada mitiran nanti ya. Gila ya kayak ya. Tole pagi tua ya to makan lagi sabu to kelaki lo lanta ta sona sakila mai la marungan jomai ya mai di sana ada nak padon to dua rampok di maritim sama nak tongkol.
Kekalua dia matando sila. Siarra tema itu di Polindo na bulan si Suluan tema itu di Pobarrenaulo. Si Suluan tema itu di Bubukun na buangin di Potarong kona sige lolo na sendana kaborro. Anggana si Suluan temai pantaran na tongkonan pangluluan na isungan pa kalanduan. Si tundan to mamma yo may bakbana lembang si ruyang ato matindo yo may pentutuan na. Anna tiba selo terante kalua. Nanai sembolena tira empa apodinganna tama tuka atau tama solo atau merante tonena empa tetuka pak nate tondog dolo gotang dan karuana inde bakli puritar makani makna petium pak pada ditanggung padang sambak batu patoko anggat umbak lilian nuran dolo padang adimambe nadoluan temai saleko masura nama talalan ni temai motong boko sarong mandakna tomak raputallang nama talalan ni temai monga tua matua hindugutan dana kalandona sangka bano okarurungan tangdana hayukuna dan palelean kaku tiro ilago tungga kupata apai mata nama rarang rasang dia tonduga warro sang sese batara nasa rusulela tunna na punna pia pinna susi lante maallo totemo lante kulla atau marasan mane langan sulona padang mane ombo biya na pintu tua limbu anna Umbang siraria mote rante kalua anna tasgi mote tandung kalonaran nana itu tamatuka atau tamasolo tomen rante tomen nawa yumai bakbana limbang yumai pintu tuanna koniko tonta mella ubambata tonta losso solo nanta todio rombe aota manda pasak kena tua binti rapa to tumampara rata nate teman bangki daw te kulit na padang kalua na dekinton norongki daw te 3,000 sanda kalua anta sadio namai sauntang analalanta anta rampuin dete tondo mentu ma bagadi paleon inde padang atuo balo odae nantumbu pulau nanai bendang kalandona sangka nanai lade nanai tunang nang layu na dandang palelean ada ana panda di bolong sangka galambunan kulai susi tane telu mombang pangalak ma apalo mingka buntu makwalu dioma na dolon murakena na tuntung pangalalan na sala bungsu saratu unay si padolo na si po tanga na si po undi na tibung kami baba manina karampuan tungkong tigil lani ang pangalilian na kasungan tomata kita saile sunei kita tiro tuarai inde lanta tau labi inde garuga ambulembang
Langan di sarasat kandaure mauli reke di solo sarapang temai galang mak lindo tahu sarapang mak rupa tolino pailo surak na pasuloang garaganna di tedong rindingina di bulintong sisarean Wayu sienle na inde kalandona sangka langan dirundu 60 dodo sangpa atau dengan na inde layu guna dan palelean endege di tete malah dinayung pakumarar kada napat na temai balaran nampak na tomas sanda malotong umpati kembongi temai Toma bilang tedi ramen na toma araputan lang lana na rondo ng buloy temay ada na kapurampangan lana na yung tete malangan ni temay sangka na pilambaran di bawah totong kondio te raruna panda di bolong Tone sudio mate parantak kandaurena Tomak bilang tediramne Manda suleng karara kabintin pakamburo mada tuntalan te baru datu lante lantang atau adile Tarok promosi pakatana torro tadio si parak darak daun nesung Poli selengki lente kaliliki ido tilangi ta alengki datu tadio sulen kararakai lari sarande pangangki lari belo baulu ki dilang tak sambako belang nasepo mengenai inde tomak raputan lalati ubah pantarisan inde tomak kapuran nao lampu pa Indo ada anak kapuran pangan lampu pa ambil sangka penambaran bolu lana dolean temai toba marakana matalalan ni temai iling na temai anak talalangan dirundunang bolu reke di tete malam
Teman-teman itu. Tina Toding, selamat Natal semua. Oke, selamat Natal. Weh. Mana coriku? Itu harus kena kasih kak. Yang penting apa? Ya ada. Bisa simpan bukan segini. Ini sekarang ada yang lagi tinggi ayam saja. Informasi disampaikan kepada kita yang berada di dalam pelataran duka ini, kalau ada yang merasa kehilangan, datang di protokol. Kecuali che mi rubo
Kita lemah apali. Kita lemah apali dan rokok bombong kaluak nate barung datu. Mentuara rokok panglisuan nate garung ga ampulin bang inan di salisangka. Di tande penanda di sara. Angga sita to di polinggo na bulan to di pomarre na Allah tong garaga sangke deran dia may banalin bang tungkombong sang siturusan dia may pentutuan lipusanda kasalle angga digente toran to parengi undi sumutoran to sitara nakapak tagarian si baladian kapana kita tadi pamutan dengan di pabano karungan ditulik simbol ngamane kilokton hoy rara makalima na laku kita mintu masolona sama tontong umpintungan ni inde barung datu rara dan umpintungan ni inde garuga ampulimbang kena tundan mali ibatingina dedo simbol mamanik narudang kabarok mamariona sola temay sarroto biung anak-anak pagayang abing usona pombong sarapan makalimana natundan hindi so di pa arap-arapaw ninna tumbukan na pare tulog makalimana na tundang ki inde bombongan galang narudang kaboro ki inde tandilo di topak aruto-ruto ninna lantir aruna panda di bolo kumua tentang ki si tirolindo si manta perupa teme bay me pare nangka adodo opas sasaran tuyo maaboy kalan borundun maalokon nikko tungga atero rampo sitang keburana padang lumpa na panaungan si solateme sakit mangka di pamatarak lanter arbuna panda di bolong kumua wah ilelang wadaw lami sakit lempan di matara di pare dengan tamatangga te tondo ko di palempan tamate kalepan alewal iya na timba makale makaruin simbol manik nasio tanga tore teranindo alan teleponan tondok di patamani kuring galang dedailang busubulawan di sumpun napi maklana-lana apinna tong mula tahu di sorong pole sangirusan pundan dia timbal tigayo malah bintang gamairi anna di kalorong dia rata anna masak dia rata maru dindin topelawanta
Kumate mayara kana tampagaya abing sunakombong sarapan. Pedao simbolo manik. Tontong mak mere salo mak pasarandanan pakapana tontong mang susurerenge mangori tanda tinaran rokpo timban tingayo malabi tangga mairi. Kumate may katongkunan tabasura nasang kamarintinan taminto lindo mairi. Kita nagsaniwalaran ng pak na pandali dolong kita na pimarami rantian tuyo maabilan tinirambe. Pakapana temiyada at aruno ng mula sangka tapos ete malak. Ada na kapuran pangan sangka na sorangan sepo. Kumuha ditimba talapon ni manibura na sepo disi o tangalimpan ni mani. Isin na sapa di pamalotong. Pakapana kumuha ditimba tangapon ni manibura na padang disi o tangalimpan ni mani mengguririkin na lumpa-lumpa na paapanaungan. Antaman ni puli madi-madi mabating takang kanan ni puli mandale-dale inaya. Sang harin na tontong latapalan narak masur nasang kumuha. Susimaya ada na kamarintinan temoy pasiwan na kamadandenan. Ada na kalambunan nallo sangka na kabotoan kulla. Ina makambang pede tangan lambi na marapaya tangan di karatunna. Kumuha temay tangan lambi na lantera na kalambunan nallo tangan di karatunna lante sangka na kamadandenan. Pakapana lante kalandona sangka lante layu pun dadandam palelean. Kumuada amutaman ni mak amadi wadi wabating na tagangkanan ni mak amandale inaya. Sangarin na tenteng nalata timba nilona. Darunya supa tapu pa aparaya tapu paraya na kendek kadabalo tapu balo imas solanasang. Tapu paraya angga mairi. Nasi solatenia na kanatang pagaya abing sulikong bang sarapang kumodako pakedako. Piran pake piran kesule kito man banuan ta ketibalik kito tadolo atata. Ikuala ki patora kilangan puang matuala ki palidang kilangan tedo to palulungan ta puang atallo sang abuwa banang. Hiya tonto me patudulalan nenne lame pate temata kalambanan tonto lame patudulalan ketibalik ki pesulunanta. Radan lame patara nakasangka ketibalik ki to pesulunanta. Tatonto pole tumete tampo marudu. Radan lam teterandanan tang kelok-kelok. Ikua sampa mating ki motondo pango tonan marioki. Ki sampa ki talulangan ki tendeng ki talurek kelangan buntur nasugi. Rekke tanete iana. Cik, yo, dan kacamata deh, berarti kita ada matanta. Oke guys, kita keliling-keliling Lampung Tengah dulu.
Langa mata timba tang tore bulao burana temai sakeri pamatanak. Ende mata siogo lumpa na temai wain napong tulaga padang kanan napong lomban di tanete. Di pasituro temai burana parang di pasipangalola temai lumpa na pak panaungan. Na soro temai turunin doro kusuling kararata. Na bayanan kandiang galang ate may tumak kapunan na dia nga timbang tingay makarayta. Abari ko alangan ni mani ditimba tapon no burana ende mani disiota lempan mengguliling na. Wana siran na sulapan dan lumbalayan na kisuleman kayo to kibali mapong kaparumpung. Langan mak beresa wende mak pasarandanan daw titungkunang kada daw pandul pa ulelean. Kunuarin ni mani temai serongan nasibu tangun nisan tangan nampak temai taduan sapa basi todoro. Tangun bebarang nanti pari sukaruan narantian tuyu. Biar kasih bulan ini mani temai lumpa napak panaungan si sondai mani atau batang di kaleta. Maka pada ini mani temai kada mabe kosola pula maka iri lata timba ya melo na tangkaran kada rapa. Baga kitua tangan di mani betang omam meja betoma rapu talang aci roto yang ki mani pilak tingsan damana balele betoma kapunan nau kiko mintu nato. Jadi kata mani mama dia ubah tidak takkan kanan ni mak maloina tapator romi yang bangi daw layu guna tanete. Tahun ni sumaya mai daw doktona buntu tidoring. Na rampu murangin pengalembang na tuaran ni roko guri di dia. Mangapi natana dia umariring nalitala. Natala sulit memalapan natala tibalik mutaatian na mandak mubunturingi nagatongkonan binting motondong sarihin na kamarakian. Iku atabe diote raru guna baru datu. Iku atapatangan rampak mo talinga duanta. Ta palidan maya mo pilih pagaranginta. Lagi kan santun mo sangarara talagi ka diri ti bulawang pagantiananta. Si tetina temay nalatan yung pataru ka tungkonanta. Berapa tu sama situru dan sangat yang karena sama situru sangat yang karena keluarga insinyur DR Pasoro Pinoring rampun dan atas kira ramakamban denden untuk dingilangai itu tama situderan tu kita metua lalu kama kibaru nomor itu sitar sangat apa rombongan nabak itu sama si terusan sama tiang karanda tadi batu tak dilangit kilometer 7 rampung pototera ramakamban tutun umpulan banan kota masih tudiran tutun maktan yang suruh lalu kama kibaru nomor itu sitar sangat apa rombongan nabak itu sama si terusan sama tiang karanda ini armi bulu kumbang rampo mimpaku lagu nak otomate lagu tamaki baru nomor itu sekitar 22 rombongan apa itu sama si terusan sama tiang karena neme rupang padang pengerorean rampo mimpaku lagu papa army lagu tamaki baru nomor itu saya lagu sangat puluh apa rombongan apa itu sama si terusan sama tiang karena nenek itu, domai pengarata kepe. Rampo mimpatu laku keluarga nenek uco. Labenta maki baruna nenek na uco. Rombongan apa aku sama si terusan sama tiang karana. Nenek hiung, tinoring. Rampo mimpatu laku papa na army. Labenta maki baruna nomor itu saya laku sama puluh apa. Rombongan apa aku sama si terusan sama tiang karana. Keluarga almarhum Abek Bubun Damai Rera Rampo Mipatu laku bapak Natison rombongan apa aku sama si terusan sama tiang karana Papa Kesia Jayapura Papua Rampo Bama Kamar Rengena umpamana Pak Tunggu Saririna Tutun Metua lalu tamaki baru nomor itu sitar sama puluh apa
Rombongan na ba ito sa masiturusan sa matiang karana keluarga almarhum Nenek Ega Dolo Tinoring Rampo tutong na tuwa Lamentama ki barong marapito si Darok sa Purapa. Rombongan na ba ito sa masiturusan sa matiang karana Nenek Gusti Sikolon Rampo tutong na tuwa Lamentama ki barong marap sa Purapito sa Lakas sa Purapa. Rombongan na ba ito sa masiturusan sa matiang karana Papa Randy, Yumay Wamena, Rampo Mempatu, laku Papa na Wendy. Lamita maki barang na Papa na Wendy. Rombongan na ba ito sa masiturusan sa matiang karana Mama Arini Padende, Rampo Mempatu, laku Papa na Nancy. Lamita maki barang na Papa na Nancy. Rombongan na ba ito sa masiturusan na Nenek Karo Tambak Minoro, Rampo Mempatu, laku Nenek Ucok. Rombongan na ba ito sa masiturusan sa matiang karana keluarga almarhum Nenek Ipon sambil dibuka kepe Rampo tutong na tuwa lamita magi barong Purapito sa Lakas sa Purapa. Rombongan na ba ito sa masiturusan sa matiang karana Nenek Maya may pangarata kepe Rampo Mempatu, laku Nenek Akpan. Rombongan na ba ito sa masiturusan sa matiang karana Papa Pabel Kalebu Rampung tabta sikira ramakamban tutong netua lamta maki barong Purapito sa Lakas sa Purapa. Rombongan na ba ito sa masiturusan sa matiang karana Papa Alun Nabire Rampo Mempatu, laku Papa na Tidli lamta maki barong na Papa na Tidli. Rombongan na ba ito sa masiturusan sa matiang karana keluarga almarhum Ambek Bunga Domay Kamati Rampo tutong na tuwa lamta maki barong Purapito sa Lakas sa Purapa. Rombongan na ba ito sa masiturusan sa matiang karana keluarga Papa Gusti Domay Lampi Rampo Mempatu, laku Anak Tomato lamta maki barong Purapito sa Lakas sa Purapa. Belanja ya. Lantai pengen. Lo mau kebilangan? Ini kami dia. Sini. Mana sama kasih hari ya? Ate mani keluar. Kamera, serius pesan ini ya. Ini itu. Iya. Pendi deh. Wah, kayu yang ini. Kaya 9 metro deh. Orangnya. Astaga, naladaan di Piala Sule. Na bisa melihat sama jendela na. Maksudnya mga jendela na kami yan. Orang sa mobil.
may bila kitabok kayo lang masulong kararata kasokaran kalurin di kota tugero la katuinan man kana pabatong kita maarapo yung pataman ng pataro sa pagkamanta. Sama ulang. Sama. Tapi nak saya teman lagi. Waktu rombongan yang asal kata mati katong kunan yang mutusan siturusan sampai karena Bapak John Rende Manguntan, Bapak Lepot, Kelatengan, rombongannya keluarga Mars Minapalin, Rio, Toraja Utara, Batu Damai Tonga, siturusan sampai karena Bapak John Rende Manguntan, Bapak Lepot, Kelatengan, siturusan sampai karena Bapak Narike, Yuma Jayapura, siturusan sampai karena keluarga Mars siturusan saat yang karena nenek Kesia, Tinoring, siturusan saat yang karena keluarga Nedupa, Tinoring, siturusan saat yang karena keluarga Rudia Masora, Pasoro, Tinoring, siturusan saat yang karena Bapak Alta, Jayapura, siturusan saat yang karena si Mama Rian, Jayapura, siturusan saat yang karena si Mama Rian, Jayapura, siturusan saat yang karena si Bapak Fitri, Nadia, siturusan saat yang karena Bapak Nista, siturusan saat yang karena keluarga almarhumah Mama Marcel sampean siturusan saat yang karena si Mama Milky Batu Nenek nama Rising sampean siturusan saat yang karena Mama Milky Batu si Nenek nama Rising sampean siturusan saat yang karena Mama Milky Batu Nenek nama Rising sampean siturusan saat yang karena si Nenek Liu Batu Nenek Selsi Batu siturusan saat yang karena keluarga almarhum Thomas Turu Masora Dumaya Batu siturusan saat yang karena Leo Tallu Masora Sarjana Hukum Tangti siturusan saat yang karena Nenek Uttu Batu Nenek Lina Tangti siturusan saat yang karena Bapak Barto Bado Batu Nek Vanessa Nabire siturusanna keluarga almarhumah Nenek Ronald Tamati Bela siturusanna keluarga almarhumah Nek Eno Tamati Panabatu siturusanna keluarga Bapak Musor Nabire siturusanna Bapak Gian Nabire siturusanna Nenek Lai Jane sampean siturusanna keluarga almarhum Nek Lalung Kepe siturusanna Nenek Gusti Sikolong Kepe siturusanna Papa Laitea Pangindan siturusanna Papa Gebi Palu siturusanna Mama Andri Kepe kilometer 8 siturusanna Nenek Fidel Kepe siturusanna Nenek Rano BTP Makassar siturusanna David Randanan siturusanna Tante Epping Batu Sembilan Jaya Pasar Baru Nakale ya temban tamate ranti kalua kikua tabe sadia mau jiwate baba Ledepa Kisala Yamato siturusanna keluarga Sembilan Jaya Pasar Baru Nakale
Model tangan namanya. Tak ada luyung umay ha. Sila kembali kami sa mga arkin. Ayun eh, laka yung tripod ko. Ayaw ang buto eh. Lino peran Tegarua Kuma Nasaga Tanggung Kalona Susi Galugume Rambi Susi Gunto Sarangawo Kira Merah Saibongi Memomandan Nari Lambe Napelele Tomambela Nani Santo Tohe Susi Tolweteno Tente Kula Tomarasan Dolokoi Sina Oi Tumba Oi Lain Noi Langanai hula walu enne koi sampurari hula walu lang mangaran lalo pengka kema kema sando uri soisin Rolo koi sale koma sura tumba oi lopong boko rolo koi boma tua turunan na pampang langit Bata Rato Paunganan Mesero Botiku Tangkena Lamban Pasigi Huwagakna Kiku Tiro Tiroi Lago Tungka Kubata Pai Mata Iya Pampanga Malulangan Iya Tarang Gama Suli No Karlamu Mingka Misa Mingka Ilingi Dolgo Lama Aban Tala Malurang Tenahola Mati Kompangan Apolalan Umpa Garang Kian Tasik Umpa Mati Kumbang Terong Umpa Silong Seareu Umpa Mampu Padang-padang Masirik mataming kita tikam malumbu hara Kuntiro tampana lendong pasiruan nasaungan Manggi raka kupokada laku
Ranni Ina ngataru tosi yoso nini tosi durandari Umpa langan karandona Sangka umpa ende layu guna dandan palelean Si tamu lante alroto temo Si rumpa lante kulla tomarasan Anna lindo sandalindona Anna tasi batur panna Pantaranaga natetang mana tondokke Pangluluan na inde makli tu ditarik Inde pada ngatuo balo dainan tumbu kulau Pantaranaga na pada ngadipinoring Nanai bendan tananan base Panna ditinti batun na boyo ilang pada ngadipinoring Ina digente base alinna pada ngadipinoring Peri po palison na umbu Peri po tangan na umburan Peri po talo maririnna Siya kalamba si barumarana lendo tamate katongkonan Pantaranana to bendang buangin pangluluan na to tulanggan pembalabaran Makalimana Tuntina tuang le samara Tura tak balaya sialikan Tanna pangala tamam pate tondo boton atur ramana pa inde makli pulitari Anggan na diumba pantarisan makaraena Temai to tanga tore langan To tanga paya kalilian Langang kalan dona sangka Reke layona dandan palelean Anggana si tundan to mamma Pantarana kana padang lima kali Pangluluan na padang diwasekakanna To dio mo padang lima kali To dio mo basekakanna Padang adika siri datu di katumpak ampu lembang di po talo maririnna padang dilepungan bulan di po palisun naumbu tanah matarikal pakapanati umba duka pantarisan makaraingna pantarana kena to raja utara pangluluan na to sang basse nene eta to sang kalapanda to dolo tadi linda duka sandalindona Tasigi batu rupanna Pantarana kana padang di mambela pangluluan na lelean nauran Tiumbak padang malompo masapi Dolo ke padang makam pipi Ibai tora padang ngontambu ke bulan tasak Umpari bata manane tangkarawan Tiumbak padang di Papua Todio padang di Jayapura Linda duka sandalindona Tasigi batu rupanna Apana inde padang di basya dinna tangdan karuanna inde padang di mengkende Yallo sangke deran tuutun sama pengguririkan susi te alloto temo lante kulla to warasan keku tiro langan tungka kupata pai mata budaya nato ma apasa makamban nia nato ma tamuan Roko miki te wallaran nampak di salisangka dio miki terantean tuyu di darandang palelean Poli seleng kilete ta kalili ki do tilangi taleng ki datu datunta la di saran de pangangki la di belo mabaulo ki di lanta samba korole
Iya. Oh, bisa sih. Tapi nenek lanjut aku nenek dulu teh. Iya. Kira apa? Itu Bapak. Bapak aku onteknya pergi ke kecamatan. Mana bapaknya?
Bumiro. Sitak Bumiro. Ano kala, mali mo mga lirik yan na tayo panupurat to dumi. Kota Jember, Jawa Timur hadir sebelah. Oke. Terima kasih Jember, Rosi Channel.
Ada itu. Orang baik begitu. Mama. Datang situ. Anak teh. Sampai mana teh? Semua di tinggal ini. Hilang nama para tatim batang tore minggu liling radio te bayaran nampak atau masanda malotong. Ende malumpa na pak panau mantasi olempang. Minggu liling radio te ranti antun atau hadilan te dirame. Na seorang tindan te mai toron mindo na bayanan kan dianggal wa te mai anal salo inaruk kesuleng kararata. Talan ni sandana landi tekan kanan ni sandana dede tapat wangi di kolong tapasita pai batang kale anda si tambo tasikita nasi bidang bidang anta anta tontong matu induk nenek banu karurungan di panon totaki itu di pawai atang tilas sigi untuk roy te kulit na padang kalua ulon daronda ite 3.000 lipusan takasan. Apa ku pegaren te dialing ku pelale ku marising umatur gambang kilendo tamate garuga ang kulembang di salisangka mana maratuang ki laro tamate kalampung tongkong kay sumintomata ya mohanna siranna solapan dan numbalayan na kitole mikatabe roko suleng kararakta Besi mampenduan tole diong pak kambu nama datun ta kumuang bai tangamalia papanganta tangarotok pamerua ya tolekta. Tiara kalolo darra pamapu tamimim pabatu kide tamen nawak palitelindo ta. Umpolalan dua buntun nolatan lutane telombo mak lako-lakoan. Apa khususi mosalun nabating temo ya kalau lalan namario tontong ladi pasum tulolo kena di paupuk pendaunan. Kuku atabe roko suleng kararakta siman roko pak kambu nomadatun tatang laki pak buangi lagi tatang laki pastarin ni sadang adawan. Apa indah di sangarakta lagi pamasi yang sambuk lagi pamabamba luangan lako batang di kaleng tatabe. Tapatangan rampak mau taling aduan tatapali dan maya-maya mau pilih siyo kata. Ikan bio santun ni sangarakta dote tongkonan kada kita abik riti bulawan ni pak gantianan tadote pandung pak ulelean. Si tete nate menalatan yang pataru katongkonan. Ya betul. Sa siturusan saat yang karena Bapak John Rende Mangontan Batu Bapak Naipot Bapak John Rende Mangontan Batu Bapak Naipot Sambalin Maikala Tengan Rampu Maren dengan Terotro Mato Konal Laki Unis Umakom Bakaleke Rampu Mempatu Lako Bapak Winsi Masora ya tu menelatan yang pataru katong penanta lalangan ki PIP setarona katong konan kamarin tinanna
tero tutun ma to kunalaki kenden ma kombakaleke rampo metanda mali tutun metoding kaboro rampo metua lalangan ki PIP sa siturusan sa tiang karanna sia nenek narannu sa siturusan sa tiang karanna sia nenek narannu yumai BTP Makassar rampo maren dinantero tutun ma to kunalaki rampo makom bakaleke rampo Pamakassar renge nararamakamban temai bukotang si piaderan rampo metua laki deki langan PIB sa siturusan saat yang karana Bapak John Rende Mangontan Batu Bapak Naikot Sembalin mai kala tengan rampo metanda mali tokun mempatu lakon tomate dan patarugi katong konanta do PIB Sudaruna Kamangkongan Kamarintinana Bapak Riki Jayapura rampo tutun betua lalu tamagi baru nomor itu saya lepas sangat tua Pak sama seturusan sama tiang karena Nenek Kesia Tinuri rampo mempatu nak Bapak Arni lalu tamagi baru nomor itu saya lepas sangat tua Pak sama seturusan sama tiang karena keluarga Nenek Dupa Tinuri rampo mempatu laku Bapak Arni sama seturusan sama tiang karena keluarga Ludia Masora Pasoro Tinori rampo mempatu laku Bapak Anak Arni sama seturusan sama tiang karena Nenek lain J sampean rampo mempatu laku Bapak Anak Arni itu nato lamenta making baru nomor itu saya lepas sangat puluh apa Sitaruna sama siturusan sama tiang karena Papa Laitea sampai di Pangidan rampo pamakambar renge natu untuk metua labulangan PIP sama siturusan sama tiang karena keluarga almarhum Nenek Pangki Iyo Meloko rampung dan buka sikira ramakambang tutun metua lamenta maki baru nomor itu saya lepas sangat puluh apa sama siturusan sama tiang karena keluarga Sembilan Jaya Pasar Baru Makade rampo mempatu lagonak tomate lalu ngelang ki PIP Sitaru baru nomor itu saya lepas sangat puluh apa rombongan na batu sama siturusan sama tiang karena Papa Aniska Loko rampo mempatu laku Bapak Arni lamenta maki baru nomor itu saya lepas sangat puluh apa rombongan na batu sama siturusan sama tiang karena keluarga almarhum Nek Lambung Kepe rampo mempatu laku Bapak Arni sama siturusan sama tiang karena Nenek Fidel Yome Kepe rampo tutun metua lamenta maki baru nomor itu saya lepas sangat puluh apa rombongan abak tu sama siturusan sama tiang karena Bapak Andre kilometer delapan rampo mempatu laku Bapak Arni lamenta maki baru nomor itu saya lepas sangat puluh apa rombongan abak tu sama siturusan sama tiang karena Tante Eti Batu Sembilan Jaya Pasar Baru Makale rampo mempatu laku Bapak Arni lalu nanti baru PIP rombongan abak tu sama siturusan sama tiang karena Yesus sampai di Ranjana rampo mempatu laku Bapak Anak Arni lalu nanti baru itu Bagus. Oke. rombongan abak tu sama siturusan sama tiang karena Tante Eti Batu Sembilan Jaya Pasar Baru Makale rampo mempatu laku Bapak Ika lalu nanti baru PIP rombongan abak tu sama siturusan sama tiang karena Bapak Jebi Lumekanu rampo ke Makassar rengit na tutun metua lamenta maki baru nomor itu saya lepas sangat puluh rombongan abak tu sama siturusan sama tiang karena Nenek Gusti Sikoro rampo mempatu laku Mama Nalai Sakpa lamenta maki baru Mama Nalai sama siturusan sama tiang karena Bapak Gian Nadire rampo mempatu laku Bapak Fitri lamenta maki baru Bapak Fitri sama siturusan sama tiang karena keluarga Bapak Musa Nadire rampo mempatu laku Bapak Nadire lamenta maki baru Bapak Nadire
Tabi kita le. Bisa nakakulit. Bagian Burake Rambo Mepatu Rambo Menegia Rambo kita bertemu bersama kita nomor 50 Anak tomate lagi berpencar nantilah kalau mau pangan ini anak tomate rombongan waktu sama tiang karena Bapak Melki Batu Nenek Amarisik lebih setia Rampo Mepatu Lapa Mama Nalai Isaka lebih tangki Baruna Mama Nalai rombongan Batu sama tiang karena Bapak Melki Batu Nenek Amarisik lebih setia Rampo Mepatu Lapa Bapak Ino lebih tangki baru nomor 20 talu saya 25 rombongan Batu sama tiang karena Bapak Melki Batu Nenek nama Risik Yomi Sapian Rambo Mepatu Lagu Bapak Dipa Lagu Tama Kibaru nomor talun pulau Saya ke talun pulau 5 rombongan Batu sama tiang karena Demi Liu Batu Selfie Napatu Rambo Mepatu Lagu Nak Kemate Lagu Tama Kibaru nomor 7 Saya ke Rambo Mepatu lakukan penate. Lantar kiwaran murah itu saya bersama bapak. Rombongan Batu sama tiang karena lewat Batu Masora Isha Domitanati Rambo Mepatu lakukan Bapak Armi. Lantar kiwaran murah itu saya bersama bapak. Rombongan Batu sama tiang karena Bapak Armi Yomi Sapian Rambo Mepatu lakukan Bapak Armi. Rombongan Batu sama tiang karena Hamri Yomi Banu Rambo Mepatu lakukan Bapak Armi. Lama
Ada WA sama WA sama siapa? Tahu sama itu punya kakak Kesia. Kesia punya baju tuh. Kita meletam teh. Rombongan keluarga almarhum Nenek Tinggi, Dumai Kepe, rombongan Nenek Tato, Dumai Tati, rombongan Nenek Alpan, Taulo, Taparan Utara, rombongan Nenek Risman, Pak Gasingan, rombongan Nenek Hendra, Pak Gasingan, rombongan Nenek Dion, Sanata, rombongan Julius Santo, Mangkutana, tadi anak satu tuh rombongan lah tuh tentang mati itu temo. Tapi dengan masalah yang diperluki rombongan maka disabut tidak. Yang rombongan apa atusan situasi sangat tiang karena Mama Angel Pasar Baru Makale Rambo Mimpatu laku bapakna Dipa Tutoli rombongan apa atusan situasi sangat tiang karena Mama Angel Pasar Baru Makale Rambo Mimpatu laku
Ako Papa Nadita. Halo? Tabi laku kita torang patongkon. Tak tiru itu lalas sambal limay dan nadi oto taming halangi sambal itu lalan. Orang Marara. Sangat-sangat menghalangi tabi tatiru pi. Sama lemberui. Yo, kalau palele dulu waktu kita tidak parkirkan nih, kita parkir dengan baik. Yo, dan oto sambal tabi ta perhatikan pi. Dinuka palaki pakalolo kita nalaming tama yung amay yamo do di pakada nina sanga siturusan na maspa sutiati bakdo mamak na bila apa situngan na sanga siturusan na maspa sutiati bakdo keluarga almarhum Dilo Rising yang betul kita kalau lebak itu kita kaleso. Hasil karya itu semua yang dipakai tenun asli semua. Oh iya, keren, keren seragamnya ya dari kemarin saya lihat. Gimana lebat kita ini? Santi M, ya siapa tahu nanti ada yang mau pesan juga tenun ya. Dipromosikan. Halo. Di Sangala TV ya? Oke, ya. Halo Jayapura. Dari mana? Orang Jayapura. Sangala TV kah? Iya. Oh iya, Makassar ya. Salam dari KP Tinoring. Nabire. Kebetulan kita KP Tinoring Jayapura. Salam untuk seluruhnya yang ada Jayapura. Aku juga. Sangat itu live ini. Oke. Ya tuh maka lapak sambalin trek DP 8076 KE dan di Surayo Kacana ora et labora. Yo tabe nih lopang tidak perhatikan. Oke, ini kita menunggu rombongan ketiga yang akan masuk di Lantang Karampon. Wah. Tiba seno rantai kalua. Kita ambil dari atas lagi. Kumbang silarian tandung sea-sea. Mongo mote tondogo si kaladun tepang leon. Kira nggak bisa lagat tahu kita sementara masih lagat ya, tapi tidak ada live-nya. Mane tibung ka amasiang manelangan Solo Padang tanga tiguriri pa batun na kulla tanga maatanga pasulona lipusan dakasalle anna penduam pon nomorante kalua pental lungka palinamoy tiroi lako tungka pata apai mata malil limo rante kalua pitukumo tandung sea-sea
lala rayuan na tedongo paagulingan na kanay. Keko tiro ilako tungka kupata apai mata manggi iraka kupokada laku tuleranni tiumba oi saleko masura dolo koi lotong boko tiumba oi bunga tua mengkara apa oi todi igara toe dong kalan dotan duguna te dongo lungkum palasana engka buntu tangan alaga tane te tangan penari tampo napa si sorosan napo lalan tumba tinggi nao lain deto tongkon iya via anato tongkon sulona inde tomarintinde napo sulo tonna ke ede napo via tonna lao tonna ke ede jaja mai nao lao sambaling mai susi tane telu nombang pangala ma palu mingka buntu ma palu dio mai anna sadio dio namai saum tanga nalalanna nadolon burakena na tuntum pangalalanna selabong susaratu kumai Tommy lamban dio masalu Tommy tome terang danang uno lapang kalau puang dia masa titu mani bungkang nompar ramatan na isi salu sia adekan orang ido sona batini pindaonin nama Rio tumilang nam menggantanan daw kapayang payanan na daw panam panapuang apa gombong to palumbuhan tumike edi mai milao sambalim mai unolada dua buntu lamban talutanete lombo lako-lakoan tondo tiba saregayang tiba lili bulu londongo angilan di katuruan tololo katonan pada namina itu Roma pangan unne suma ale pentiongan ni kayu talo tangkenang pelalundun ni kayu pito lamba daunna nakuha mi tulele mi bunga pangalalanam mi pataru kamu kaling kami pautu kamu kamale ammi galet terang ki talulolo na alang ki pitu lamba daun na tatu ngaram pemarintin inde te mamba kalua inde tandung sea susi terang loto temo tente kula tomarasan susi mo pasa te tondo tentamuan te pangleon pasa na toma barak-karaka na tamuan na toma pote di bolong tona tundam unin na bumbungan galang tona ruyang atoma tindo
Lona isong di pata. Rampulin mga Miki masolana sangat turun koli Miki angge mairi. Inang senga, inang lain. Ito karan belelena, memang angka tonganan na belele sa kadatun na naisasangkara ini. Dumba oi, sega oi, buruk oi, lain noi. Susi galugo melambi, susi bentuk sarang Allah. Gila merasai woni, memongan dan nari lambe. Maluran tenarola, maati tumbang napohalan. Ampa karang tiang tasik, umpa mati tumbang natehon. Tamen sailes ulemo, tamen tiro tuaramo. Wendam barung datu te edengelan tangan taula abing pain loilo surana pasuluan galan. Wendam bala kaya layu te edengetelen pumumaran dinaiman talangsa useranam dua kai. Wendam simbuang batu tunan mga tarong komai. Benda simbuang mayang si unindo tua ka masarihan. Bendan simbuang buangin tandana toma abuku buangin. Ia tarong kona asli lolo penasen dana lolo. Ia mo belona rante kalua. Ia mo tandana kalam dona sangka dirubakan tandung sia-sia. Tedau rara si osok tedau masara si turan dadi demo baik mutang mamma tangurak bambulu matai mak loloan tu wongi unno pui dan nari lambe. Mana rangawiya pangalolona pande iya pa atendengena nabuluam barra rokko talu tuku tarunona lantial loto temo na pelele itu mambela nai santo toyang atondoki talenduk moroko te balaran nampak tali dan modiong te rantian tuyuri darandang palelean nalindo sandalindo na latasi batu rupan na temayan di tampagayang bungsu di kondo sarapang pagapanaya tema nagadi tampakan daure temai pon tololak di maya-maya lambaenan sapa di pamatua laku batang di kaleta kiku tatarimai diong taruno si sambung tarande palami diong raka sitaruan. Sing
Penyara ya? Bukan, bukan.